amat yang cuek muitaku tahu perdi muitaku tahu lay caca pole oko tomatai malah dekakmu tutui amat te pamudai de malah dak koa tutui malah dak mau pandang enteng pada itu amat te yang cuek ajak namun retaina kalau kenai campungi lau bawa numite iko sape yoko ajue amat te pamudai tembak ni pale lauitai iya ro pale anjue iwatangi manuk mat tembak lota moram ni sape si campungi ajue ono kelebihan roh iwatai menu mati marto moram ni makarani yang cuek ikoro je pamudai onro ini adamu endrek nomalai campunge oko tengah dorie amat te pamudai melotok kamu parenta wagaimu parenta mak dei anak muda iya ro pale ancu enale pijak puntuna na karawai katerlu na puade tinai lalang pijak puntu ko mak deke anak muda oko tanai ciani jeke dong nandre pijak puntu borak-borak anak muda amat te ancuke iya pamatu mulepak sanggup pomendreki ero campung sape okororie amat te pamudai apa sana ancuke mendrek pamalai campung apa saniro ancuke iya roye pamudai napakan de pengalaman malai batan loka apa si torong mendre ria se adue apa ina olalete iya ro pale ancu emeluina japak manu pamudai apa nawar rusulina iya ro je pamudai ning kali ngoni soling sere pamudai ri copok na je dorie calai tani aja kamu pun nih aku tenang makasih pirku foto pasti cerita nih ro matanda matanda ya maku cerita capi jadi si itu papa sesapo ya kena pama se aja mau muano enakan aku paling dui ya aja mau taliu lo kepada muru ripanca ji ya apa angkat tahu si dina kena pama se coba nih boleh di Allah taala apa jalini oto jalini dui mega pandang ente pada rupa tahu ya jadi kan ke waktu leyende ki kopang lay rampok apa tahu mega dina na makura beli bolanan ni si poja pak ni ta so gini le na jadi watana tu ko yo mana si banci beli bola ya aja si di to pasang yendre ki kasih bolana ay lay ripu benena lay rampok lay ripu benen lay ripu tele na Allah lay perkosa benena ko yuro matan tanya apa tuh musibah kan lay perkosa iya puri perkosa ya lama dina pemak dek ade pengai iya mak dek pengai gili maceri benena nasang
macai bini na macai di bini na maka de bini bapak na pakasi peringan rata iya na sangia lay perkosa kata na loku Iya. lay pasta mak Iya. Iya. maka dari lakin na de jelas lo mi cai roti mili perkosa kali pasta mo Iya. iya rasa di lo pucai mu tanda lah dah cai roti ni perkosa iya apa na tanda Berarti dia kapan kena tanda ilat. nulis kena tanda Allah Kita ero sila surai makaling ero pada tanda ero dita. tanda cepi na goyang Madura goyang Madura aja Ya, ini cuma saya yang siapa? Allah bang ayo masalah beli capak nasapa cepi goyang Madura Allah jadi tojok sih goyang Madura ya termakoti Panawar rusulina iya roje pamulai oko copok na ajuwe tangar palet dorie dena sedingnya le nama tariping mak deke dorie okoro palipalina Tanda dori. borak pamurai ancu papisau ni masolinge toba nama koko papisau ni masolinge iya ropale ancu na papisau masolinge nono ni anak muda muli marangi pak kamponge turun mana pak kamponge lo masih kak dori Tarmakoti arkas. Anu lo mewa aku tenang. Maca ko malay melodina umerama. Melodi no merama. Maca ka makaraka jadi kan sesa. Melodi naga. Melodina sih. Apa sih sana? Urbana. Urbana. Oh, ini dalam mana? Ya, melodinya pengorbana toh. Iya. Maca ko malay melodina 135 juta. Weh, makanya kaca pilih kan sesa kan. Di Indonesia. Ngalamana? Ubi ada lah di anak ini. Ya nih. Anak Madura.
Be. Macam apa kemana melodinya? Jadi, kira apa butuh Weh, nalato. Jalan nih. Ya, ini kan tadi sih. Judi. Mana ada ini? Aku kasih gua cerita nih, tahu malam itu dua cicak. Oh, iya lah. Ya, Kama kecapi, tuh kan bose tahu malu bineng ya roh. ya, ya, Nang kana na dua cantik. ya, cantik. Maka dilakin na. Iya ko wite mak na cantik na nak ter dua de ni bangsa dinalakai. Nama lakai mana bali boleh mana kali na de. Ya, Maka dari bini na bapak na. De yerna kami kali pak pidato kono ya, masih gie. Maka de bulu-bulu si lampat lagi dia yang pun sapo. ya, tuh mah. Dia gagah pengalatala mana mapurna mana pengalatala. Iya. Jadi kue lo na pengalatala wa di satu jaji ko na puilo to ni pengalatala men de menitu dua cicang. Ya, Allah capi. ya, Tanda narong kay pengalatala ka pasapo tudana pawiro. Kalau ngasem purana na pawiro Allah men de to mana dutana. ya, Men de mana dutana na dua. Jadi masa mangi dua boting. Allah dua ni menitu na cicang. ya, Nada pire kengnya talum paning nai pair kasih matuan na banta ya, Allah masa mama nih manitun na moto mak buah apo ya, ya, tesip diwan nih bolo jusapu bola na matuan na talu kerat mereka nanti mereka keratan lah jadi jero matuan kan mataru tulilo nih kasih gora nasa. Ya sekolah lo batwa Allah mul palawang tujuh. Nasa ngibar. Kasih lagi. boleh. Masa weh. Mana kerja nasa barak maku ye. Barak lo juga. Mana ke barak nasa pula si mompa-ompa malah pelapa sih. Ya, Lo sih sangkut talongan pakasing itu dana. Pare itu pure malu pilih kapal lo samarin itu mak maku bilang ya sekelar batwa lemur palawang tujuh. Ai penak napa nih? iya. Nah saya merasa tanya barat biasa ya suruh sih sang martin rasa saya bola justru bola. Ya, Si sana ele moto nih. Ya ro anak enam moto ton tapi manitu na depan moto tapi malah si wali matana. iya. Lo timpa si wali bocok nasa tembok. Ya, De musat ding barat indok ke usunawan nih. ya, Pak dong manitu na nasang kira-kira tatte siaga wa nasang kode salam mo kira-kira tatte si dia atau tatte dua ya, nah saya to gaku itu wa tania barak biasa itu wa barak bola ya, ya, nasang ngaga na nasa barak bola wa ya. nasalah coba na wisang ina barak bola lo tak du matai matu amurani mo tu padodoka Oh, ke tempat tujuh. para tujuh na tahu acing Masih dapat dengan sih. Acu, bila tole pala ripiling. Meloi mah goyang Madura.
Inaro biasa geti-geti. Ayal capi ko daerah bonen tak dan naro nama kun rai. Tanya ro na parke. Ro silalo na lipule ko pasae. Nakalepe imaku de mana seding ale nama bang kali pa nama aku tak dan naro na tanya ro na pakebe. Aja masalah pahang. Kamu kan ya tanahnya. Pero to pa si ceritanya ro anak-anak pitay kedo. Ai, ini tuh sih itu papasang itu tapi. Ikuto sih. Makare aja lalu pita ke do anakmu apa itu anak-anak pada tolo lo kasih kosong. Iya. Iya, pada tolo lo kasih kosong agi melo na ita yemi na paparai. Iya. Agi kali ngai itu melo na pau. Iya. Jadi kato si dir tahu tina pita anak nareking si topo. Si topo mana jadi nai tanak nasa. Oh. Wih, si topo ya mak bapakku. Iya. Jadi itu ruatan anak-anak kita ya sok. Maku dah lumping. Maki dah lumpingi. Ya. Jadi angkana khawatir. Nawatin dari bapak nah. Ya. Matin dari bapak nah. Wah, lo tuh mendek bapak nah saling kana. Ya. Alak kana. Gilitin dari bapak nah. Tak demper nah ya. Nah sepik ke pelajaran bapak kutupu ke mak gue. Nah dia talita. Perhati. Tanda reki. Iya. Nah perhati kaki mundri ya. Nah saya sinang ini dah tak ada nak nasang. Bapak kutupu ke mak aku makan deh pakai cungkuk nah. Wah, Apaan tuh boleh cungkuk. pasti pakai cungkuk. Nasa mereka pakai cungkuk lah apa kau? Tahu aja. Allah pulang. Lah Sikandar. Lah Sikandar. Iya. Oh iya pengalaman lah Sikandar capi makone gitu sapo ko to melo ya cang. Iya. Tahu dia sisan na puli Malaysia. Nah sisa mana ngatek ke? Sisa mana ngatek ke? Bili apa to melo ya cang. Ya ku daerah nih, aku daerah Singkang. Nasa pada ronena. Kalau nasa joka aku anu pada nih. Aku pare-pare masing kok nasa ba si gandin ro macuri to pulalangnya nasa padane polis sompa pamasin pulang ya tahu matok kana sa ngokoro o kumay nasa lagi sa dia kata salah ka kumay tahu tami nasa ko kasala ka kajero lalu ko ano tandu tiru gore nak muda pamalas 5 motor gore nak muda hoi standar lah pra standar ni dia nalap film undri na gore nasite anggota mana ngira pa na gore sakku maka deh lah standar padahal makan teh standar nah iya pina na tambay mi nasa tabawan mita anggota mana ko ada si pangkerja ni aku tu pakapa iya tu gore polisi mas hoi standar na tu motor gue nasite polisi lagi dikasal kak maka dia Sikandar nambah sih ada pilau gue rasa tekor nasa angkat standar motor mu nasi teh yang utama makan yang standar nasi Sikandar si sendiri kena ada api tiku nona yang inungan macam ini pare tiku nona itu apa sang dinding tikung Allah makan dengan standar motor nada agak alap cepat para makan deh belum mewah rugandin nana semagar parone makan deh parone nasa angkai rasa nyaslik nanggur tamu tak ada di sini kedua yo standar ini pernah kena Sikandar Ternyata biasa. karena memang nggak rasa standar ini kalau nasa anggota mana gue tapi itu watan sapo kotor milu maburu
Kau pemewa aku tanah cik dia. Eh. Pekuto persi pengalaman na yero pangiti Oh, pangiti ya? Ya. Anak muda ya, aneh itu tomatoriolo Ya. mangingi begadang. Ya. Akhirnya agar dian mak do ya. Ya. Makrai iko tu nasa ahila biko tolong male itik na yano. Ya. Nasang bah Ya. ilo ni iro launa bah narun tu asli putih malak kurun rebang ti Ya. si bici nasang nasi manila Ya. nasa lak biko nasa ngaja na iti iyala perone Ya. labi nasa ku manila iyala makajar jah Ya. Tuh. nasa ngi manila ro si putih mater mupangi bu borang ngasih pakan sepuluh ternyata manila suara betul lari made lari mana made oh si sanawan ni pimanai maka dia punya iti pangan nasa ngiron ni riolo Ya. apa nasa mana kebor ngasih natar Ya. ay dale pe kutana iti kunang unju ye Ya. ya jero to anu pangae penasaran nasa dene cocok tulis sumala iti jero anu pangai pakiti nak doja iti na tahu kulalang iti naro Ya. makalmu Ya. mak baju mali pak putih Ya. siala iti na makalmu angka si pangai talu mersitinro nasang ay si bici si kurina bang Ya. nasang ya jaban nasang iti ya lapar ni lebih banyak ya lah Ya. maraja-raja Tuh. nasangi banyak pun iti Ya. Iya. Dia kejukun aku banyak itu Pak Raja. ini na musik dinas ku banyak mo Iya iya. mater mupang bayi makari pun iti mak kamu pagi sarawai wasa ku banyak nasa mak ku banyak kak melo kapa minno kak ye nasa deh melo kapa bute ko tahu pa Tapi banyak. angka kapaler banyak le pak bute ada kula capu alasan nih Apa? saja aku cepti nih ada boros geti penutup nah apa waktu mempertemukan kita waktu juga memisahkan kita saat ini jadi saja koreala geti penutup nadi oh tarap pengarina capi makone roi dendre nange si dicerita judulnya pengalaman 4 dari 4 sekawang anak muda semua dengan akhir kata ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.